lo pepela shinye wulu hemo kene wulu utuche ukane ndo je imbala la kuwinganga la shwedimba la uwanji wangilu analengole hembambo hanyonyo shada kwelo dikambo dambo tombambo chimitana watetera kwa yedimbambo hanyonyo laka hemo kambo ya kawulu coronavirus makasungu asungu ambo ikota yange kanga tedila vaccine nama da kwamba ya mayetana watetera pako to chembe ya na maimba kombija imbalala kwa ne watoto shakengangala na takime wanji wangelo dikambo da shombe ya sena hoyema mbochimiti wonde hele hone coronavirus ulando wokanyona mbole kaka ilando akatanyisho chela tundu sida ekolo Kongo tuberculose ekolo Kongo la wasomelo mamu coronavirus heye kanga kuta heyo sewola coronavirus heye nunduku heye kose paka shoka na imba la emenja kokelo dimba ko heko kato akina mbamo mwe hatetala kana tetela dikambo do tolo kime otumala Kongo ndeko kaoma dikambo enyi mo kitonda kitenge ambo toma habasera kaso ndo savo ya to yala kakenda vate savo epumu konda me ambo to sale watabure ya to kichakalongala wabasera china ate wonyayo yutomba kangolo kumupaka ambo tasodanya la wasavo ya ulu wanjangelo ndame ambo tutekati halango tumbeteta wanji halange doi halange miketanda halango ne kitu chuto kenyola wa fete ya wiki rote one kirito kuke alimbaka na shombe ya sana hoyima lande coronavirus ndene njaka sungu kete hokera na kaso la putumbala wo mbele kangare ngangawelo Sholendo la kasondo kema mbatema na tetera dimite nyanyi kanga hembo tane fulifulo mochi hoge shekanji ona mochi hoge nyango kanji dakwambo chi patriarcha temunga pembe ndodi mbalo kometola kakato wembo gako wanjangela takatate shoado yolanga kalasa yambeki eglise chenyo to kudiala ndimo kene halange doi mbaya mayete ele hone coronavirus mo kena nyukene ambule kanyalu kumba la kashimba kawa mamambota kukota to hege nomba wonya shongola to shakato kudu kanga helumbeto kanga lolo duke ambo ya diaka ko enomba ka wonya shongo ate wonya shongo ase kajomo wonya shongo eli Charles Lubanji ekambe wonya shongo walomba sambi vate wonya shongo kanga takanje dikambo walembe akanyimanyana kanamba yoto sana dikambo lendo akazoke mengangala pitadi ya ulu nanga sho atota kanyisha wo wa shombe yambe hoemo kitedi kambomboko yolemba hakaso longala madomo teka dimite bembe yakawana wera hone coronavirus nakamboka dimbaja ko hambe na sore okela otemambo tate no mata la soma domo teka to tendo kanjikalo hodambo ya sekeka coronavirus hambo tato sokuto chimba ki ko heme mare sadi ko nyanga seke nganga kanga hate kosuli takosula kera lunya kana kosula to emadi wembija oda lunya la lunya wodu alunya ko hembija la unyo ko kosula yema woma wone hatu kuyu sambi atulando nenu kangala vaccela kasu ko yedi mbambo ya njonyoraka
kanganywa na tomana nywa tokenya katokeno etena kaneto tokala madikambo wale njaka komolo nilanganji enyola mana nyololo lendola kasokeme kanga kasunguvana shila ohako none metena shate wonya shongolele lolungu zambika profete paulo tokoko eshoshwa netambukanda na Moise vaso mbukaka osongo mokata malelende wanjawe kete ipalanga nyumbo ko kimbe yambishana nywalako kena hembo tane fula dikambo mochi ukishekanji dikambo sombaga mambula kama marose dimite kadiyo kitondo akitengewe ya kanda kuni nyolo mochi kime kanga kadiolo kongo kuumutu hiye dakuduku kinde ndakakumbu mamale lusaka ikamba wonya shungu kanga vili fulifula mochi ya ulame kilala mochi ya wiye na melembe mbatu muteka putre Moizeti uyu kululu embukaka wegugu kindaka naye watinyeso tukimani pakashone miaka mbuvi wanjangelu kushumbea na melembo lolo kanamba yutosena kangambilu landone watakumi pakasho chembi kisani adikambune kiti civilisation kambotola kaso Ajanyere polole emboka kona nyolala kamingelo edimba waza kuruko tondo nyolongani kanga tovilulu bengu chenyo nungi wa mama kanga hata chulo kunda kunyu chembo kaka jimba mbulimba la putaka sungu coronavirus mbada kaka sungu kitihukira nakaso kule kwamba taombili ngangala watedi la pitadi ya wiki kushuli ndundu hukema saguruge kiroko ngwatifula wambu tetera tundu coronavirus heye kanga kutandu heye osewura atukuyo nyola wate nyojiketa shana kamoyo halalu nyambishana kapa kaletale dikambu sambuye manjonye hulate ikambola ko kambeka to kambulaka oselemba bujambule kanyali ngangala malakawo amoyo lanya litambe akosula lulu iwatu bimadika na kosula la lunya kukime lunya luwashu tujakanya luwashu leta halange lupitadi ndambo tushimbaka dimimbata mitu kitondo akitenge lusaka mbapa hambulila nanyo ndo hambuto shanemo saguruko tundu vati patriarcha mbuto chike dikula dikambuela matumukula ngaka wenjaka doida kaya ye kiti wambu mesa sikwe sadida wenda kangelo dikambula makama kenyi tondo nganela bena jimbitilu akenda toji chewulila kutabe exame nama ko embi jalu nyudi benga kuefuteka nasu lazo tambuka ndola nwe kambala kikina inganga wakata yange kangala ba vaccine nama wati nyeso tekisani we menja kukela we kukiato akina kili coronavirus kangambukuya kundinjuta na shoche tambolo ngamakala kambula kosinye ya wiki dimiteta kushamo ya jenyere pulumbi jetu nimba minita abeti coronavirus ya le moyo letare moyo la Congo damumba lemba alemba bombaso kunganji hashisho coronavirus esambisha bunye shungunyu la katuchi coronavirus aseka anamongo coronavirus adetela ulandone ulu hiye ndu hiye kusilewa ke ulandone oma jakaka sungu ulandone ulu wanjilo ngombe webukaka hena mukanga ulandone oma atami jakaka sungu la kanga faranga hiye ndu hiye kanga kusi wajitandile lokeshura na virisi ulaka na wasaso nchi niwo ki coronavirus atamini wachwangilu niwo ki coronavirus hachi balungu matu sukuma busa wajilumuza busa lebela sukuma seme kandi seme umbama inganga che nyoko kulande soyolitani shanja daurana wajwasiki nganga corona coronavirus coronavirus njakakasu ote coronavirus hena mukanga hena mavitu coronavirus heyeda kuta heyede mundu coronavirus heyedo kanda kuheya kam ulanuli kiwulu sokoya niyo sangomo sukumande mama ose merci analingo nyumba mi ulandone
la putu kele nganga le kanga weho la weho ke ase putu wambo heko nanga hato ke ala wase ke nganga la wo wanji wangelo ayoyo chumulo sekande shwedi mbalo kometambo nyembe oto che womba alenye elembe oke dako da shose na oyema sukuma nyeta wo coronavirus arangilui nye yake coronavirus moyo la lunya koke coronavirus hena mukanga nyumba pa coronavirus hena mukanga do vaccine coronavirus kambo tolenja da seputu coronavirus kunjala tetela ndimana ye ayo to mana mete sokoma sokuya sokumandi mamanyandi ye we chindelo confinement total Alfonso Yechi Ola Mema honorable Charles Kasso sous-préfet de Chaumba Mama Côté monsieur docteur Faya ingénieur John Poa Papa Chimokitetoy Radio RCO Radio Patrice Emery Lumumba Poussa Sukuma Poussa Sukuma Maître Benjamin Yemba